povlačenje, pule mašina, 1000 ponavljanja, šefa kofeina, bodybuilding teška, poluteška, daj još jedno, da imamo 2-3 različite varijante. Još, brat. Znači, spreman si za izgubit. Ja se vidi uopće kao kak igramo. Vidi se. Vidi se TV. Vidi se. Moram to vidjeti. Otisanje, brate, nikad mi ne serije, skotovi bregi. Povlačenje, pule i mašina, 1000 ponavljanja, šeplja kofeina. Još, vrati. Ja razbio sam te prošli put, dobio si 4 gola. Da. U prvom poluvremenu, pa si odustao. Prazna baterija, preostalo 10% baterija. Ne veze, snimamo. Pa li imaš punjač? Imam. Pa spoj, brate, tu ti je ovaj za punjač odmah. O, dobro je, vidi se, gled, tu ti je ovaj dušteka i namisti. Aj ti, pripremi se tamo psihički. Evo ćemo sa ženama prvo. Ma samo žene daje, samo gole žene. Može, ajde. Ne brate, nikad mi ne serije, skotovi bregi, Vajderove super serije. Lat, povlačenje, pule i mašina, 1000 ponavljanja, šeplja kofeina. Bodybuilding teška. Ćemo sa ženama. Evo, ja se vidi TV ovako od mene sad. Vidi, a dobro, je da ti je lat malo poveći, ali vidi. A sad? A sad se ti ne vidiš. Malo se vidiš, aj ručka, to je bitno. Ovako. Da se ručka vidi. Evo, sad.